Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Perezida w'ishyaka wa IPA Bwana Kalonzo Musyoka yamaganye umugambi wa leta ya Kenya wo kwambura perezida w'urukiko rw'ikirenga Madame Marita Koome bashinzwe umutekano bamurinda gasaba ko basubizwaho. Ku wa kane Marita Koome yanenze Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu kumwambura bamurinda avuga ko ari igitero kigabwe ku rwego rw'ubucamanza bwa Kenya. Mu butumwa bwa Bwana Kalonzo yanyuje ku rubuga rwa X yavuze ko ibingibi ari ukuvogera ubudahangarwa bwa perezida w'urukiko rw'ikirenga no gusuzugura inshingano afite nka perezida w'urukiko rw'ikirenga mu gihugu. Asaba ko asubizwa bamurinda kuko barinda inshingano afite atari we mu by'ukuri baba barinze. Uyu munyapolitiki wigeze kuba vice perezida wa Kenya yavuze ko ubutegetsi bwa Kenya kwanza bwitwara mu buryo bw'igitugu bushaka gufata inzego zigenga mu ntoki nkuru rw'ubucamanza, ashimangira ko abanyakenya batazabyemera. Kalonzo Musyoka agereranya imikorere no gufata bugwate ubutabera bwa Kenya ndetse agasanga kuba perezida w'uriya muto ari kuburabuza inzego zose bitazemerwa mu gihugu, avuga ko kigendera ku mategeko. Umukuru wa polisi ya Kenya Douglas Kanja kugeza ku wa kane yari agitsimbaraye ko barindaga Marita Koome bashobora kuba barazamuwe mu ntera bakagenda cyangwa se bakaba baroherejwe gukorera ahandi hantu. Uyu mukuru wa polisi yavuze ko abapolisi bashobora kuba bumvise amabwiriza nabi bakava kwa perezida w'urukiko rw'ikirenga batarasimburwa kandi bitemewe. Hagati aho umucungagereza wahagaritswe umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu azira kwifatanya n'abaturage bigaragambyaga bamagana ubutegetsi bwa Kenya yasabye ko itegeko nshinga rihindurwa hakagabana ububasha bw'ikirenga bwahawe perezida William Ruto. Ibinyamakuru byandika ko Jackson kuri Elias Kopu Shakuru asanga perezida wa Kenya adakwiye kuba ari we ushyiraho umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano mu gihugu, perezida w'urukiko rw'ikirenga n'umukuru w'iperereza, ahubwo izi nzego zikwiye kuba zigenga. Uyu muturage yavuze ko itegeko buriho ububasha bukabije perezida bwo kwivanga muri buri kantu kose bikarangira ubutabera buhabariye. Jackson kuri Elias Kopu Shakuru yavuze ko ashaka guhagurutsa urubyiruko muri Kenya rukumva ko rugomba guharanira uburenganzira bwarwo kandi ko ibi biri mu biro by'inagaza. Waba ufite business ifite ibibazo by'ibaruramari cyangwa se ibyo ukora bikaba bitazwi n'abantu benshi cyangwa ufite ibibazo bijyanye no kubahiriza amategeko, iturize Agaseke Limited ikubereye igisubizo. Iraguha ubujyanama muri ibyo byose ndetse ikubakire website imanaginga social media zawe twongere kuri Google location. Si ibyo gusa kandi turaguha porogaramu y'ibaruramari yose ushaka ndetse tugufashe kwimura amakuru mu gihe ugiye guhindura porogaramu y'ibaruramari wakoreshaga. Ku bindi bisobanuro mwatuvugisha kuri 0788 70 Agaseke Limited. Iterambere ryanyu ni inshingano zacu. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa mu Burundi. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mapuro barandika banitswe abasirikare b'Abarundi bivuga ko baciriye mu ntambara muri Kongo Kinshasa na M23 ariko ribanga kurimira bikaba bigoye cyane kurukije inkomere mu bitaro n'abirirwa bashyingurwa. Ikinyamakuru SOS Media cyanditse ko abasirikare b'Abarundi benshi kuri ubu barwariye mu bitaro binyuranye harimo ku Kamenge mu mujyi wa Bujumbura. Umunyamakuru yavuze ko ku wa kane yiboneye ubwe bashyingura umusirikare ufite ipeti rya leta na mu Kamenge, ariko ngo umuhango ukorwa mu buryo busa n'ubwiru. Amabwiriza akaba asaba ko nta munyamakuru n'umwe wemererwa gufotora ngo atazabara inkuru. Abo basirikare bagwa ku rugamba M23 hanganye na Fardc muri Kivu Amajyaruguru ngo bashyingurwa mu irimbi rya Mpanda muri komine Bubanza, kandi ko nta muryango wabo wemerewe kujya mu cyunamo ngo hatagira babukwiye inkuru ikaba kimomo ko Barundi bapfa. Imibare itangwa nayo mu ibanga n'ibitaro bya Kamenge iravuga ko ubu ngubu biri kuvura inkomere 81 z'abasirikare kandi 19 bamaze kugwa mu ibi bitaro utabariyemo abagwa ku rugamba mu mashyamba ya Kongo Kinshasa. Aba 19 ngo imirambo yabo yacyari mu bitaro ikijejwe gushyingurwa kandi bigakorwa nkaho nta cyabaye. SOS Media yavuze ko amakuru yizewe bifite ari uko abasirikare benshi bagwa muri ibi bitaro ariko bagahambwa rwihishwa rimwe na rimwe imiryango yabo itabimenyeshejwe. Abaye amakuru iki gitangazamakuru bavuze ko ari kompanyi yatsindiye isoko ryo gushyingura abasirikare b'Abarundi bagwa mu mashyamba ya Kongo, kandi ngo saa 12 za mu gitondo zigomba kugira gushyingura byarangiye ngo hatagira umenya ibibera muri iki gihugu cyo mu majyepfo y'u Rwanda. Bamwe mu miryango y'abasirikare babwiye ikinyamakuru mu buryo bw'ibanga ko amakuru y'imfu z'abana babo bayumva n'abasirikare bagenzi babo ngo ntawe umenye ko bashyinguye. Umwe mu babyeyi mu ntara y'Ibitoki yabwiye ikinyamakuru ko ngo bagize amahirwe abasirikare bakababwira ko abantu babo bapfuye bakanahambwa, ababyizera bagakurikira bisanzwe kuko nta wahinguka imbere ya leta yaka umurambo, kuko nta wigeze abwirwa ko umwana we yagiye kurwana muri Kongo Kinshasa. Umuvugizi w'ingabo z'Urundi General de Brigade Gaspard Baratuza aherutse kubwira abanyamakuru ko Abarundi badakwiye kwita ku bihuha biba mu bitangazamakuru bivuga ko hari Abarundi bagwa ku rugamba muri Kongo Kinshasa kuko abahungu ba Ntare Rushatsi badapfa kwicwa nk'uwica imibu. Uyu muvugizi wa gisirikare yasubizaga impirimbanyi z'Abarundi harimo aba mu buhungiro nka Pacifique Ninahazwe bamaze iminsi batangaza ko Abarundi barirwa mu majana baguye ku rugamba muri Kongo Kinshasa. Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga ko yagiranye amasezerano na perezida wa Kongo Kinshasa yo kumwohereza ingabo zimufasha kurwanya inyeshyamba. We ntiyigeze ahakana ko Abarundi batagwa ku rugamba kuko yaherutse kuvuga ko bijya bibaho ko ku rugamba umusirikare arazwiho gukomereka cyangwa se agapfa ngo ari ibintu bidakwiye kuvugisha abantu ko nta nkuru irimo
ku muntu wagiye ku rugamba. Perezida Ndayishimiye avuga ko abasirikare bagwa ku rugamba imiryango yabo ibimenyeshwa ndetse yemera ko hari n'abasirikare bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 9 ku butaka bwa Kongo bagiye gufasha Fardc guhashya M23 nubwo bitarashoboka. Ntarava mu Burundi babwire ko Tobias Nsabiyumva yakatiwe gufunga imyaka 4 muri gereza ahamijwe gutuka no gusebya Perezida Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD. Bwana Tobias Nsabiyumva utateye imigeri mu rukiko ngo tariki ya 19 nibwo ari mu kabari asangira kamanya n'abasangirangendo be, yavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari igihubutsi gifata imyanzuro kitagishije inama abahemberwa kuyikigira. Nawe ishyaka CNDD-FDD n'ababereye umuyoboke ngo nakiso kipfunwe n'ahantu ho gucecekirwa. Uwo mugabo ngo asoma ku kirahure cya byere mu kabari yavuze ko yifuza iherezo ribi n'urupfu rubabaje kandi ruhutiyeho kuri Bwana Reverend Kuriyo usanzwe ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi, kandi uwo mugabo nawe ngo asanzwe ari umunyamuryango. Bwana Tobias Nsabiyumva ko Barundi ari banyirabayazana n'ibibazo bahura nabyo kuko ntawe muganira ngo birangiriraho. Uwo mugabo udahakana ko yatutse perezida, ishyaka n'umunyamabanga mukuru waryo yabwiye urukiko ko yari yasinze yabaye ibyatsi atazi niba yarabivuze cyangwa atarabivuze, gusa ngo yisanze muri gereza atazi uko hageze, aheruka yibereye mu kiyeri asanga Abarundi kuzatera imbere bigoye niba nta buganira n'undi buri kantu kose ari gereza. Ati nisanze mu gashu sinzi ngo ntageze ryari nakoze iki, mperuka ninciye mu kabari ninywera ikiyeri. Tobias Nsabiyumva kuri bagomba kujyanwa muri gereza ya Ngozi kurangiza igihano cy'igifungo cy'imyaka 4 yahawe kubera ubusinzi bwamuvugishije ya ndongo. Uyu mugabo yari amaze iminsi mike afunguwe n'ubundi ku mbabazi za perezida, none asubiye muri gereza mu Burundi. Arahurira kandi n'undi muturage wo mu Kayanza nawe ufunzwe zira gutuka Perezida Ndayishimiye n'umugore we. Uwo muturage we kuwa gatandatu ngo yavuze ko Perezida Ndayishimiye ntacyo akora ngo kuri igihugu mu kaga k'ubukungu kirimo, ahubwo ari umuntu urangwa n'ikimenyane n'icyene wabo mu mikorere, yaba gutanga imyanya cyangwa se gutanga amasoko. Uyu nayo ngo yabiganire n'abantu muri sauna, arenzaho ko umugore wa Perezida Ndayishimiye nawe usanga amavuriro y'akazi bene bo batanize, ashaka ko amafaranga yose aguma mu muryango wabo gusa. Uyu bushinjacyaha bwamusabiye gufunga imyaka 5 akanatanga amande ya $50 kubera amagambo. Uyu waburana hakana akavuga ko yavuze ko igihugu kiri mu bihe bikomeye kandi bibi, atigeze atuka perezida n'umuryango. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banetswe umutwe wa Ventura kuwa kane watangaje ko yivuganye Jean Major Peter Nkuba Cirimwami wari guverineri wa gisirikare w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru. Ventura biciye ku muvugizi w'ishami ryayo rya politike yatangaje ko yiciye Jenerali Cirimwami mu gace ka Kasengezi werekeza za Mubambiro. Nta makuru atemejwe n'urwego na rumwe rwa leta ya Kongo cyangwa se ngo bayahakane kuva yatangazwa. Gusa hari amashusho yagiye hanze y'umunyekongo uvuga ko Jenerali Cirimwami atapfuye nk'uko bivugwa, ahubwo imodoka ye ko yarashwe bagakomereka bikomeye, abo bari kumwe bagapfa, ariko akaba ari kuvurirwa mu mujyi wa Kinshasa. Ariko ngo arashigishwe cyane. Intara y'Kivu y'Amajyaruguru ategekaga rero ntabwo iravuga kuri ayo makuru, gusa hari amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Jenerali Cirimwami avuga ko agiye habera imirwano kugira ngo asubizemo abasirikare akanyabugabo. Ibinyamakuru bya Kinshasa byanditswe imirwano yaramutse nabwo imeze nabi za Kibumba aho abaturage benshi bahungiye Goma. Umutwe witwaje intwaro M23 wongeye kurura ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo Kinshasa ndetse n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ziri kwivanga mu ntambara iri kubera mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko abasirikare 3 bari mu butumwa bw'amahoro muri Kongo Kinshasa bwa MONUSCO bakomerekeye mu mirwano y'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu mujyi wa Sake. Abasirikare bakomeretse n'abakomoka muri Guatemala nk'uko ikinyamakuru Actualité cyo muri Kongo cyabitangaje, ngo bakomerekejwe n'igisasu cyaguye mu kigo cyabo. Aya ni amakuru ataremezwa n'ubuyobozi bwa MONUSCO cyangwa se urundi ruhande muri iyi mirwano. Gusa M23 yatangaje ko abasirikare bari muri ubutumwa bihuje n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo bigabeho ibitero. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze jiva muri no barandika. Banditse ko urukiko rw'ikirenga rwatangaje itariki yo kuburanisha ikirego cyafungije abaturage muri Uganda bakunze kwigaragambya bamagana ko urukiko rwa gisirikare ruranisha abasivile. Ibinyamakuru bya Kampala byanditse ko tariki ya 31 ukwezi kwa mbere aribwo urw'ikirenga ruzagaragaza niba abasivile bazajya bajyana mu nkiko zabo cyangwa se bazagumya kuburanishwa n'igisirikare nk'uko bimeze ku nguko, ariko bahora babyamagana. Izi mpaka zije mu gihe mu nkiko za gisirikare harimo urubanza rwa Dr Kiza Besigye utavuga rumwe na leta ya Uganda washimutiwe mu mujyi wa Nairobi akisanga mu rukiko kurikiranyweho gushaka gutembagaza ubutegetsi akoresheje intwaro. Muri 2021 urukiko rurinda itegeko nshinga rwaciye iteka ko binyuranye n'itegeko nshinga ko umuturage usanzwe aburanishwa n'urukiko rwa gisirikare. Inteko y'abacamanza barindwi barimo perezida w'urukiko rw'ikirenga wa Uganda nitegerejwe kuzaterana igacura urubanza. Abanya-Uganda babarirwa mu bihumbi batawe muri yombi bigaragambye bamagana ko basivile buranishwa n'inkiko za gisirikare, ariko bikaba iby'ubusa bose bategereje umwanzuro mu mpera z'uku kwezi kwa mbere.